Māloi la maria ho e ki moene rea e Tonga kotoa, fia ki taltale le ki mautolu, ki maunia ngongo mo le teo me televisa ne Tonga ki he fiafi monite aho wanoa koe ni o Siulai. I he wakaikoia ki ngahi tala noara lahi o hoa. Toka ngai poti awe polisi ki e whakautu to e whakauli ko nā i he lahi ngai whakatamaki i he hala pule anga i he wike ko o si. Kei hā mai pehono ki ngai aki tongani e ngahi lau i pa anga loi ka i he whotunga oila i pa anga totonu. Me a ai pale mia o whakahoko ata i poti a tongani ki he tuunga o e ngā wei e ngahi taumu a langa whakalakalaka tuuloa pe koe Sustainable Development Goals ki he whakataanga ai u e nā i New York. E iei me ngahi tala noa ke he pe ana yangi pe whoki ki wakai ke mala e o e sipoti mo e whamatala e a ka koe wakaile waini ki he whakaiki ki ngahi o ngongo ko au popua aho. O kui ai e toka ngai poti awe polisi ki he whakautu to e whakauli ko nā i he lahi koia ai ngahi whatamaki i he hala pule anga i he wike kua o si. Ko e ngahi whakatu tāmaki ni nai hoko i he hala pule anga ai au kauheni e mau koia o e lao o e hala pule anga kau keni e whakauli ko nā whakauli ta e tokanga kai pehe whoki ki he whakauli ta e laiseni kai pehe ki ngahi hia kehepe whilawe i moe ngai aki o e hala pule anga. I he whakaiki eke a ngonga le te o Tonga, me komanta ngai apitanga polis Tongatapu, hala toa tauwha. Nā ne whamatala ki ngai whakatū tāmaki ke he e whā, nai hoko i whakaosinga au wike kua o si. Nā whakailoi hamatapu le ta ua hiwa mi navu toka, ke whakauri ko nā, o ne tuii ai pou uhila, kai pehe ke matapu le ta ua ono me sia tau tai, ke whakauri ta e tokanga o si whā ai me alele, o tuii hafu uniu i he ve e hala. Nā toi whakailo mhamatapu le ta o taha fitu mingele ia, ke whakauri ta e laiseni, mo whakauri ta e tokanga. Kai pehe ke matapu le ta ua tolu mi whahefa, ne whakailo ke whakauri ta e tokanga o ne tui i ai po uhila. Koe kotoa o ngai whakatū tāmaki koe ni, na e mālo, na i kai hamo ui e mole, koe lawe pe ani ihi, ne hoko koia ai whakatū tāmaki. Nā whamatala e tāuwha, koe ngau e taha ai kau polisi o whakahoko i e whakaosinga au wike kotoa pē. I e mahino koe taimi eni o kulahi ai e mau lao i e hala pule anga, tau te whito ki whakauri ko nā. Pea i e whakaosinga au wike ko o si, na whakailo ai ai toko whanima whakakatoa ki whakauri ko nā, ai a koe kakai tangata ai koe toko tolua, pea moe kakai whewhine e toko taha tolu. Nā toi pehe ai e tāuwha, o iai e nau tokanga makehe koe uhi, ko whakauri ko nā, koe au kune whakatupunga a whakatū tāmak lahi taha i e hala pure anga, pia whaa upe whoki o hoko ai mole ai mo ui. Oku mahino pe me he ola koe ngā ue kou whaa koe kau polisi, koe whaa mupo ke whaa pau i oku kai ke whaa uri ko nā, oku koe uhi he mahino koe ngāhi mātuunga ngāhi pe kia lahi. I hala pure anga, whatupunga he ka mālohi. Tuk mahino me he ola koe ni sim ko nā, pa mo ngā ue taha koe ne whai hui kia ni. O kai peke holo e whauri ko nā koe e kakai, e kau whauri, tau te whito pe ni tatau pe he kai tangata, pa mo kakai whewhini. E ku vei tokanga tu ngai polisi, papapau i o ku whailo ni koe ni, pe o atu e ke whamau anga ke nau, ke whakakato nau ngai whailo. E taim tatau whambe ke kore ki he uiki ka makakai whonua, ma winga tau whetoni aki, whapapau, o malo mo hao e tau whewhononga aki, tau te whito pen ki whaori ko nā. O ku mahino pe ai ngai whingawe aki ai kau polisi, ki ono tauhi ai hao moe malu o e kakai o e whonua. Kau iai ai nau whakatokanga makehe ke whakauri tokanga i he hala pure anga, mo ta ofi ai whakauri ko nā, ko uhi ka ngai mo ui e malawa ke mole me ngahi whakatū tāmaki koe ni. Ma ai o ngonga le te om television e Tonga, ko auri tea tau kapo.
O ku mahino pea e ngai whingawe aki ai kau polisi, ki ono tauhi ai hao moi malu o kakai o whonua. Kau iai ai nau whakatokanga makehe ke whakauri tokanga i he hala pureanga, mo ta ofi ai whakauri ko nā, ko uhi ka ngai mo ui e malawa ke mole me ngai whakatūtā maki ko e ni. Ma ai o ngonga le te om televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Ko tole ko ti pe a whakapapau ia ni mehe panke pule a Tonga, ai hā mai ko ia ngai aki o ngahi lau pa anga loi i he whanuani, hiri ni ana mau ai ngahi lau pa anga te au loi, ai o mahino ni o ngai aki e ni pe tufaki i he whanua i he lolo tongani. Ko toka ngā ai pot ngā ue pe ko e pange pule ko ia a Tonga i he lolo tongani, ko hiko ngahi pesia ko ia la hoko, ke ngahi pisnisi o ngā ngai aki ko ia lau pa anga pepa, kai pehe fōki ki he whatokanga ke te knau tōlu ko ia o knau ngāhi motu whaki ko ia ngāhi lau pa anga loi ko ni, ko i ko hia mamawhai ni i he whanua. I he whaumatana ko tuku mai mi he pange pule whawhanua Tonga, ko i ngāhi lau i pa anga loi ni mau, ko i ngāhi lau i pa anga loi pa anga e te au o e pa anga whoo e wanoa tolu, ai au ku hae i misio e ne awhio king tupo wano, ai au rotonga ngawe aki e ni i ngahi whakatau aki pe tu whaki holo e whanuani. Na e wakai i ofi ngahi lau i pa anga loi ni o whakatoa ngā i o ki kai ke hae, ngahi whakailonga whakapuripuri, ai au te tonu ke hae i lau i pa anga mooni o kau kia i misi tā o e ne awhio me fo i lea NRBT, i te whakita o he mau e whafonga i lau i pa anga, ai au kutoki hāma au pē i he taimi au kutoki puke haki ai ki he māma. O ku kau ki he ni ai whālahi mo i loloa i lau i pa anga mooni pehe ki he whilo lan pinki, o ku hāwhiriri waki ai matala i hei lala me kupesi i e laini whālahi mei olu ngā ki lalo i lau i paanga. Pehe ko wana o panke pule tatafu moyaki o ku mau inga ke toi toka ngā nge kakai i he taimi o ku nau ngai ake ngai lau i paanga hangi koe koe ngai kātoa ngā lalahi. Ke whapapau i kai ko lau i paanga loi o ku nau tāna ki pe ngawe aki. O nā tokanga kuhi o nā tui o ku ke iai pe ngahi lau i pa anga te au loi o ku kei tu whaki holo e whanuani. I kei ngā tai ka nā tokanga e ku hoko e ni ke tuulaweango fua i ngahi businessi iki, ai o ku nau lahinga e aki e whakatau pa anga pepa. O ku kei whamama whai e pe mehe pange pule ta pou, ki a teki nau tolo o ku nau kei whai e hia ki hono pā ki whawhue lau i pa anga, pe he ki hono maukoia, pe tau he ngahi lau i pa anga loi, ko hiko hia mamafa e ni i he whanuani. Ko whakahaukata he pale miano pele whakawhanua ai li poti whikaua a Tongani, whilawe i me tuunga o ki ai ko iahano ngāwe i e Tongani ai ngā he tau mua langa whakalakalaka tuuloa, because Sustainable Development Goals, ai a koe SDGs e ni ai a koe li poti ko ni, ko Filipe ia he pule anga Tonga ki whakahoko atu i he whakataanga whakapolitikare ko ni i he UN na i New York, ai a koe li poti ni ko VNR pe koe Voluntary National Review. I hea ngongo tuku atu me he ofisi o palemia na e whamama wha i he li pōtini, ai ngahi e lia ko whalakalakai e ngāwe a Tonga, ai a ko kau kene ngahi tau mua, ki he whapapau i kuia mo anga vai o ku maa. Koe mau anga iwi malawa ke whawho o, ngahi langa ngāwe o tu uloa mo matu waki, ai ngahi pole o whiriri waki o ea. Loratonga iai nei whamama wha i pe e ki palemia i tuku pā a Tongani, ki he whapapau i ai kau kātoa pia ki oa e li e kina hataha. Nā ne mea ki ngai pole o kwhianga ngai mo Tongani, koe taha ngai whanua i ke langalanga hake pe koe Small Island Developing Stage, ta te whito e ni ke ka vei ngai whiriri waki o e anka pe he ki ngai palapalema ekonomika whakamamani lahi o kune uesia ko via Tongani. I e whakataha ngani na e whahai no pele whawhanua, ko e whakawae ngahi ngā aue langa whakalakalaka e Pasifiki o te whito ia i he tau mua ke te whakaivia ai te onga matua ke e whanua pe resilience ai a koe ka venga fisfis mu ai au te tāki aki ai ngahi ngā aue kuni. Ne te kātu whoki e ki palemia ki ngahi alelea ke whilawe i eni me ngai pole wha ekonomika ki ngai whanua o mamani, topu eni me longoa a i he ha ke lotoloto o ni whakamama whai ai we sea lahia Tongani i he kaka ki o lunga e maho inga whakapaanga ngai koloa. Pea whakautotoa i ngai palopalema whakapaanga o ni uki ai ke toi whakawhaingo fuange
Pe whakalelei i angi ai ngai tokoni pe pōpō whawahapule anga ke kawingani. Lorotonga iane me ano pele whawhanua whahoko e lea i he kawenga ko ia o e multidimensional vulnerability index pe koe me afua eni o ngai aki he iu ena ke lawa afua aki ngahi toonga la vea ngofua ko ia o hafonua ke wesia tupu me ngai mea whakatupake. Ne kau atu e ki palei mea ki whakatahama kehe me kau hoa ngā ue whawahapule anga o ne pōpō wai ki he toi whakaivia ko ia o i tau tupu. Pea ne whakataha me tokoni minister ki he potu ngā ue ea me ātakai ko ia pule anga Finlandi ki toi whakaivia nge ai wāwhinga aki ki ka venga ko ia whiririo ake ea kai peheke mo ngaivi malawa ke whawho. Pea ko ka katoe ni e whiauhi a ka pūlo e ngahi ako anga kolisi a Tongatapu ni. Aina whakahoko ai whainolo i he whalaite o i wike ko o si i he pāke teo whaiva. Pea mahino pēnei launia o e kakai ni nau lonu ko atu ki he pāke teo whaiva. Ko e kau poupou, ko e pēwhoki ki he whanau wako o i ngahi. A piako ko ia ni kau atu ki he ngahi. Wa inga whainolo o e whiauhi i he wike ko o si. Ko e tāwho kēni e ngahi pokalama o tokanga lahi kei e polisi tonga i he tau kotoa. Ko hi ko e tāwhi ko ia mauluta mo me lino ko ia i he ngahi ātakai o sipoti. Tau te whito e ni ki he ngahi whakataanga whakatako lahi peheni. Ka ko e whakawhiawhia i he wike ko o si, ko e whakahame he poti ngai polisi. Ai ola lelei e ngahi ngā ue tahana e whakahoko ki he tokanga i kina ko ia o ngahi whiauhi ko ia tauni. Mo mahino pe me he whakahoko ko ia whakakakato o e whiauhi he wike kua o si na e ola lelei au pito e ngā we o mahino na ikai ke iai hangahi mau lahi ne hoko ki he ngahi whiauhi tupu mi hangahi makuku i he waha ko iai whanau ako peko hangahi nongoa ane hoko loroto ngā ai whiauhi. I e whaike eke mo komanda pitanga polisi Tongatapu halatoa Taufa. Nā ne whamalo i ai a whengawe aki me ngai kupu whekau aki, tau te whito ke ngai kolisi i he taoni. O malawa i o whakaosi a whiauhi i he wike ko osi, o i kai hawhatu tā maki kene wesia pe mau i a whiauhi. O mahino pe koe peki tōni, nau wha mau i e lau maari e koe whiawhia i he whiauhi wha polisi. O swa mahino pe he ngai polisi, tō pā ngai polisi ke whapapau. Ko ni ihi ko o kuna o whaetopunga ngahi mea pēni, wa veke whamauanga, whaitotu ni e lao kati ngā uto. Ko ni ihi ko kuna o kaunga au au ke ni ihi, ko kau ko istutuku pe, ko kakai o koi ke nau wako. O ku ospawapau i pe ko ki tau tolu e whailo pe o ate ke whamauanga. Whaunga pia e tokoni ki hono o tauhi koe ai merino ko i he pea ui whakolisi, ke uhi ke whapapau i pe o ku kaukea ni nau mau i e lau, o hawe ki nau tolu ke whamauanga, koe ni ko nau tauhi e lau, o whamau i e nau pōpou, pe mo tauhi koe e lau i he mau, pa pe ki he ngai whitu whapureanga, pa pe ki he kai ke nau kaunga ki hono whaetopunga ha mau pe ko ha o veu i he lotonga koe ne lere a whiau whakoisi. Lolotonga e ni ne whamalo ia i pe e he Palestinian Community Poti e ngahi ako anga kolisi a Tonga ni hinga no hala ufia. A ngai whengawe aki kotoa o lawa lelei ai a hono whakahoko o whiauhi o e tauni. Whawhiawhia lahi au bute tauni ia Neongo na alu e whiauhia tuku ke mei po uri, na e lava kau po mapure i lelei, lava whakafo ke whanau, na e be mo whangi whaingata asi i iki au pito na e hoko peka, na e kau whaafo au pito e whiauhia tauni, e whainga ke mau e lau maari e takau e kau whiauhi moia, e whainga ke mau e kau po mo kau koistutuku. Mahino pe mi whamatala a Taufa, na whaipe e ngā welahi e kau polisi ki he kawe i ngā i he lele mai e whiauhi me he kamataanga. Ka, koe whakawhiawhia, koe lava o whakailonga i lelei ai kakato ai whiauhi, mo ki tauhi pe ai mau luta ai wā o ngahi korisi o ngau kau atu ki he whiauhi. Nei whakamamawhai ai e Taufa ai mau inga o whingawe aki o ngahi kolisi, koe uhi ko whepoupou waki o ngahi kolisi, e malawa ai ke veteki ai ngahi palapale mapeheni.
Mai o ngonga le te o me televisione Tonga, ko auri tea Tongatapu. Ko e ngahi i o ngongo whakaloto whanua pe ia, hoko mai o kahiriani, ko e wakaiki he mala e o e sipoti. Malo i tau kei whiao mai, i he wakaiki he mala e o e sipoti. Pea i he netball ko lawaini e whitaunaki ai timi netball whakawhanua a Tonga ai tala. Mai timi awareness ai a koe konga peni e teo atu ai talaki he whiauhi kominiweni i Skotlani i he wikeni. Nā e ulungi ai tala i awareness koe anonima ki he ni maua. Ka koe wa inga matua ki maho inga ni i he malawa ki whawhau ai a timi a tala ki mua ai whiauhi kominiweni. Ne taki pia awareness e ka i he kamata pia e wainga o mahino eni he au ke mālolo e wainga. Nei take awareness ko tolu wa ki he wahiva, pe hoko atu pia e teke timi e tala o nau whenga pe o au ki he ni maua, ka i kuna awareness a ki a wainga a ki ai kai koe ono nima. O ku mahino whoki koe o timini o kuna wā ofi pe koe hi koe tu unga whakamama nahi o ngahi timi tu ki mua i he mala e o e netbolo o ku whikawhitu awareness pe toki whikawalo atu a Tongani. Koe ngai whainga whawhawa koe ni e tala ki mua i whiauhi kominiweni o ku kaulele ai pe ia ki he te wakai ai timi ki he ngahi matawaiwai o ku whimau ki nau te whakalelei ki e te waki koe ai whiauhi kominiweni ai o ku nau whitalake me timi hawa mamani ka ko Australia i he fofua wainga i whiauhi i he whakaosinga o i wikeni. Hiri e nau whitaunaki mo Australia i whitaunaki ai tala mo i timi a Afrika Tonga, Inglani, pehe whoki ki Malawi, ai a koe ngahi timi a i he kulupo ko kauke ai a Tonga. E toki unuhi atu e ngo timi tu ki mua e ua me he ngo kulupo e whiauhi, ai ko Pool A mo Pool B, ke nau veipa i he semi-final lo i a Kosi. Ko e tala whoki koe timi pe ia e taha me he Pasifiki ke kauatu ki he whiauhi kominiweni i he sipoti netbolo. Pea koe fofua taimi eni ke whakafunga i ai a Tongani i he netbolo i he whiauhi kominiweni. Ko e whamumi taha pe ia i he mala e o e sipoti. Kai ki mua pe tau mawai, tuki ke toi o atu hene ngahi tala nola lahi o e hauwa. Toka ngai pot ngā awe polisi ki e whakautu to e whakauli ko nā i he lahi ngai whatamaki i he hala pule anga i he wike ko o si. Kei hā mai pēr no ki ngai aki to ngāni e ngāhi lau i pa anga loi ka i he whotunga oila i pa anga totonu. Mea ai palemia o whakahoko ata i lipoti a Tongani ki he tuunga o e ngā wei e ngāhi taumu a langa whakalakalaka tuunoa pe koe Sustainable Development Goals ki he whakatahaanga a UN i New York. Ko e kakatoi pe ai ngā hiongongo mo le teo mo televisione Tonga ki he whiawhi moni te koe ni aho wanoa o Siulai. Pe whakaamne o tono atua ke noto whale kotoa i he otu Tongani. A tūnei whakaawhi ki tautoi kau whakataha pe he whiawhi a pumpogi ki he ngahi whamatala whamumitaha me he ngā hiongongo whakaloto whanua. Sipoti ka pehe whoki ki he whamatala ea. Kai mālo api te tau kei whiau mai, mō mea. Good evening and welcome to another week with Radio and Television Tonga News. I'm Popo Aho with your news for this Monday evening, July 20th. Taking a look at the top stories for tonight. Tonga police concerned with recent increase in road incidents with 4 significant accidents over the past weekend. National Reserve Bank warns of counterfeit 100 Paanga banknotes currently in circulation. And Prime Minister Lord Whanua presents Tonga's Voluntary National Review at AUN Forum last week. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather updates. Now, here's the news in detail. Tonga police have expressed serious concern over road safety following a number of traffic incidents over the past weekend. Authorities say there have been no signs of a decline in traffic offences, which include drunk driving, driving without a licence and careless driving, amongst other road offences. In an interview with Radio Tonga News, a Tongatapu Police District Commander, Tongatapa, said there were 4 significant road accidents over the weekend. A 29-year-old man from Navutoka was charged with drunk driving after crashing into an electricity pole.
A 26-year-old man from Te Atoutai was charged with careless driving after losing control of his vehicle and crashing into a tree by the road. A 17-year-old male from Ngeleia was charged with driving without a license and careless driving, while a 23-year-old man from Whahefa was charged with careless driving after colliding with an electricity pole. Fortunately, all 4 accidents were non-fatal, with only minor injuries reported. Taufa said police conduct road safety operations every weekend because that is when traffic offences, particularly drunk driving, are most common. During the past weekend alone, 45 people were charged with drunk driving, including 32 men and 13 women. Taufa said police remain especially concerned about drunk driving because it is the leading cause of serious road accidents and can often result in the loss of life. He said this is why police continue to carry out regular road safety operations, as they have seen a significant increase in drunk driving-related crashes. The main goal is to reduce road accidents and, most importantly, prevent unnecessary deaths on Tonga's roads. Police say they remain committed to protecting the safety of the public, but are urging all motorists to drive responsibly and never drive under the influence of alcohol to help prevent road accidents and save lives. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Nitea Taukapo. The National Reserve Bank of Tonga have issued a public notice after identifying counterfeit 100 Paanga banknotes purporting to be from the 2023 series featuring King Dupo VI that is currently in circulation, with the bank warning the public to be wary, along with a reminder that the production, possession, distribution and knowing use of counterfeit banknotes is a serious criminal offence. According to the National Reserve Bank of Tonga, the counterfeit banknotes do not contain several security features found on a genuine 100 Paanga banknote. These include the watermark, which on a genuine banknote displays an image of His Majesty King Dupo VI, together with the lighter text NRBT when held up to the light. The counterfeit notes also lack the embedded nexus security threat found in genuine banknotes, which features the Heilala flower, Tongan kupesi, and the Domination 100. The counterfeit notes also do not match the dimensions of a genuine 100 Paanga banknotes. NRBT Governor Tatafu Moyaki warned that the public should be more alert when conducting cash transactions, particularly during the festive period, to ensure genuine banknotes are being used. He said he believes there could be more counterfeit 100 Paanga banknotes still in circulation and encouraged businesses that primarily deal in cash to remain vigilant. The NRBT said information on the security features of genuine banknotes is available on its website, while printed pamphlets can be obtained free of charge from the bank's office. The bank also reminded the public that the production, possession, distribution, or unknowing use of counterfeit currency is a serious criminal offence. Prime Minister Lord Whanua has presented Tonga's second voluntary national review at the United Nations High-Level Political Forum in New York, outlining the country's progress towards achieving the Sustainable Development Goals, or SDGs. The Prime Minister highlighted improvements in areas including access to clean water, renewable energy, resilient infrastructure, and sustainable communities, while reaffirming Tonga's commitment to ensuring no one is left behind. He also acknowledged the ongoing challenges facing Tonga as a small island developing state, particularly climate change and global economic shocks. During the forum, Lord Whanua told world leaders that resilience remains the foundation of sustainable development for Pacific Island nations. He also took part in discussions on the global economic impacts of the Middle East crisis, where he highlighted the rising cost of living and financial pressures affecting Tonga, calling for more flexible
and coordinated international support. The Prime Minister also delivered a keynote address on the Multidimensional Vulnerability Index, encouraged greater investment in young people during a side event with international partners, and met with Finland's Vice Minister of Climate and the Environment to strengthen cooperation on climate action and renewable energy. The inter-college rugby competition has come to an end, wrapping up the season last Friday at Teuwhaiva Park, with hundreds of students and supporters gathering to cheer on their teams that made it to the finals on Friday. These large gatherings for sport are common every year, and Tonga police have come to take special action to maintain the crowd and the scuffles that tend to accompany the crowds, which is supercharged by the competitive spirit of these games. However, this year's competition has been relatively peaceful, with Tonga police acknowledging the cooperation between all related stakeholders in order to deliver a peaceful competition and safe environments for sports. In an interview with the commander of the Tongatapu police station, Tongataufa, praised the cooperation with relevant institutions and partners, especially the participating schools, which helped keep the competition this year relatively peaceful compared to previous years. Taufa reported that the finals last week wrapped up without any issues, and despite some minor infractions, Tonga police were able to manage the crowd well and keep the sport environments and communities safe during and following the final matches last week. Tonga police worked closely with the Tonga Secondary Schools Sport Committee, who organise these sports events, and their president, Ingano Halaufia, also acknowledged the support of the police in helping maintain the peace and safety of these large gatherings. Halaufia says having police presence at these events helped deter fights breaking out. This is obviously something that has been an ongoing challenge in previous years, but the success of this year's competition provides hope that the future competition can continue in the same peaceful and safe spirit that encourages school pride on and off the field. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. That was the latest from the local scene. Up next after this break is sports news. Welcome back. Taking a look at sports. And the national netball team, the Tala, have wrapped up their final warm-up match ahead of the Commonwealth Games with a 65-52 loss to hosts Wales in Cardiff. Wales made a strong start to take a 5-goal lead after the opening quarter, but the Tala fought back through the accurate shooting of Unique Malawi to reduce the deficit to just 3 goals at half-time, trailing 32-29. However, Wales pulled away in the second half to secure the 13-goal victory in the uncapped international. The match provided valuable preparation for both sides, with just one place separating them in the world rankings. Wales are ranked 7th in the world, while Tonga sit 8th. The Tala now turn their attention to their opening Commonwealth Games match against world number 1 Australia on Saturday, while Wales will begin their campaign against 6th-ranked Uganda. Tala are the only Pacific Island team at the competition, and after facing Australia will face South Africa, England and then Malawi in their last pool match. The top 2 teams from each pools will meet in the semi-finals on August 1st, with the final scheduled for August 2nd. That was the latest in sports news. Now, that wraps up this hour's news package with Radio Tonga News and TV Tonga News. Now, before we part, here's a final look at tonight's top stories. Tonga police concerned with recent increase in road incidents, with 4 significant accidents over the past weekend. National Reserve Bank warns of counterfeit 100 ba'anga banknotes currently in circulation, and Prime Minister Nuku'alofa presents Tonga's Voluntary National Review at AUN Forum last week. That was your latest news with Radio and Television Tonga News for this Monday evening, July 20th. Thank you for joining us. Have a good evening.